MTN for what's up? Adena Zone Bundle no matima close no ama mo bia mane ehu ya ne say Zone Bundle no yeden ekọ sebin prayer sa moni nipa na ye adwuma ya moni nipa ana ye adwuma ndi se mbetwamu a ese moye announcement anamde communication bi ba kire say Zone Bundle no exist biem enu mom ye better chance say onipa befa ne phone na wabo obebo no code no na Zone Bundle no na emma de di kan fa nche no otuaka ena say e cheaper wo na de buy customer no na introduce sa Zone Bundle no and say obetwamu a say wo mabuo ni anidie eba nipa kro no customer no ntem you have to inform the person with the information ba say untumi entwa Zone Bundle no untumi ntwa so biem say ni say nti untumi ntwa so biem excuse me enti untumi sorry one day say Zone Bundle no watwam onfa nche no enipa no onfa Zone Bundle no nche no tuaka aya na medwene ho a menti ase ne bi a etimi sorry ye bibi keke we abrochira obetima aye sade ewe wo product no ade buy woni nipa na ye adwuma nipa no tua enti wo sorry na utwamu wabro amo na mane a obebo na ema we disappoint no ana me catch mu MTN mu ye the best ana say oman no dodo na yisu e wo Ghana ha memma no nye madwene say muntimi nko off see MTN memma no enye wadwene say you will remain the number one choice for the people forever memma no nye wadwene da say we remain the best forever so okay blackberry na phone na the best e buy obia yusubi anu na ye top notch and I say obia akuta sa phone na wo respect eni pabu and the phone wo hefa hwe Nokia and the Nokia e wo hefa and the iPhone Infinix nyina betu Nokia enti manya wadwene say bibi ntimi metu free ho manya wadwene say enipa ntimi switch choice in free MTN enko another network dimu ho a mu ye bibi a sebin producer monfa the SCC previous companies across the world no na musua bibi free ma mon sorry one day say Zone Bundle no matwam reason is say a mu fa reason bi ama nipa be fa ne phone be bo no na emma monfa buo emma customers na customer no na mammo ye kese mpani say aboa ne takra ne ma ne ye kese enipa no na mammo ye kese o without the subscribers you are nobody and you do not take them for granted. Do not take them for granted. MTN Ghana muncheche mu di nti a Zone Bundle no matwam na mo fa chel pamre Ghana for na montoye